aha madahamu kare bazopeza akatemere nigenda kureba yaba mwashemererwa kwija rero mbone kubahereze kinuko cyese ikinuko cy'esente tukudigida Kachina aboja Kachina nanye bampe mninga batemu kandi wambaho nanye niza kweza nimpo bari akachete ndanje niyeko Kachina mhereze ile cha rukumi akabaya nasiga maroshagera bari kubanja mukwatira kare yamhereze mutwaro 50 kare zibareje mungone remeza nyana kusitama watu chawa webare mnonga kandi kumanyisa ngo abeshongozi ba Roigi bakiruwo nabandi. Thank you so much wendo sitamari yotagendera kare webare mnonga Kachina huko ni munywani wanje okurugebero ryanyuma n'abeshongozi benji so nashemererwa okwijaha omwe y'abazungu naruhurira rutindo babanyajwire kuko mwahurira nibanyeta Dr. Chris bariyo munsi ndio mushaho shakana nyine PhD umuryo mushaho mwene Dr. Mironde 2 kandi ndi member wa parliament wechanga echako kwizoba lya Kanungu Chinchizi East constituency kandi minister mu government weshonga z'amahulire ndebye police gana bya Karimagezi kandi no kwabule ihanga kandi ninye mugambirizi wa government ya Uganda kandi koko Dr. Spero yagamba abebembezi ba movement bona omwihanga lyona bakantera karuru kwa vice chairman wa NRM abwabulengezi zoba ya Uganda ekiri kunkora vice chairman wa president Museveni akwani wa chairman wa NRM kandi kashitamaru chikokuru ogwa SEC ogwa NRM ngero teneje hano ya kuzomo politics kamunwane wanje bright tweje hano ya kuchakara naye ngakubato muri ya movement niyagaruka kora amahulire ga movement kokeri zoba tuya kugiraki kuchakara no kuronde sete okuhakira Rasta Charles kugira ngo bande egarukeho turi hamwe mweno kangambe bigambo kimwe ninga bibiri rero tugumize mu no kuronde sete no kuchakara twope cyo kubanza abakanungu ne bakimanya nyewengira omuzego umwe munakuraganisa ninchikora aho kuba Rasta Chazungu akampandikira akire bakahandika kabeshongozi bari kuwisha bamunyije mbo mujanye mukuru aha mukoro kweri izoba obutwabere twendera umwaka Rasta Charles na bagenzi be bakayija batwishongorera Kanungu bashuba bagira mubona noyija ecyabe kiteganisa twino ruciko rwa namu ni mu ruhurira na G77 plus China ate na rutorokamu neija na nguriye cyakaramu kasheshe no ruciko na prime minister wa China Kampala cyakugira ngo kabana yaraganisize ndirgeija atebire munagisigaho neija okuba hanoya tumuterera zaman. Thank you abakanungu ne bakimanya nikwe koraga
so nabwecho abandi bebembezi tibariho bamwe bari omurigezo nchiko kandi mu parliament ferigwe na member wa parliament bicara Cecilia Ogwara mwe na bamwe baje mu kutebekanisa kinagamba nabo baye mu president ba minister ko keshongezo nizobasa kubaza mwe zatuma obundi bateja kubaha ko kandi nza kubabaja naye ko nza kubabaja twagira beshongozi mwe no muteja haje kimwagira ki kimwatwerera so neijaha okuteka meshitindisa abeshongozi ba Western Uganda ahabo kuba nitubahagira kandi rwastachazo ndakusima abo kuba bagamba odyomwe ahari yabo abatandikireho okweshongora munimbarana na Western kandi wakwatiraho abeshongozi benji hatiya bari kutweshongorera kandi bakatushemeza government ya NRM ekataho bugabe kugira ngo tukozese emigisha yitwine tubase okwebesyaho wajiro mugisha tungo mu government ka Dr. Spero gwe ogu nozo mu government tungo mushara kokana woteine omulimo gwa government no basa kolesa etaranta eyoine obase okwebesyaho nkabeshongozi beitu oku Valencia Revolution nkaba performing artists konkana bwo businje nembera nunji ezi government ya NRM yateireho kugira ngo abantu twe no mu Uganda habariho businje nembera nunji nitubasa korese tarante zirwanga yatuheire tubase okwebesyaho kandi habeho entunguka nabwecho ninyenda okubahamiza government neija uguma eteho businje obu no kubakwata mukono kureba mu agenda omumeisho no kumunywande wanje Bright kiragambira abantu ndino mukuru cyaguranyi noreba ageiga heire obubwire bwa movement movement akezire abashongozo kawo harabahurireho ndino bakaba tine taranta kokati hakabahembera zo kugira ngo buri muntu agire ki abaseiye atunguke akolese taranta kongete twine shonga aho kwatukayikirize ribina yo gwero icyo warebera yije hano yajwire kofire ya nupu ngazina nawe aho kwa nicyo yakaruka ikani mukaha movement yes lituzina yarakaruka zo movement ikwe sona bwesho kubona naganda tine ijuru ya politics twayija kushemererwa abebina ryo no kuturuko yicirizamu etindi zona enganda zona abo kubetwe nka NRM muri twiciriza okweterana kwabantu bona hatari okushorora omuntu wena ndabanimbuza beshongoze abo nashitamina barabija kunyakura yabi mwabeshongoza bambarara Western mwatungireho ahasente ezemyoga no kokabangira ngo tibarazitungire tukatawe sete no manyari weza parish development model ezeri kuzombantu beitu baburijo dere twatawoneze myoga omubanyankorera n'abaciga nimanyumwoga omwoga mwe kwekinte cyo rwanda ukora uri ko mweshongozo kweshongora no mwoga okubeija no mwoga ngo gukora amashoke no mwoga ejo nemyoga mwe twagira ngo twatahe myoga indaho urikiza emyoga 18 hari muno mwoga ogwabeshongozi ngwe sentezo ngabasa kuzitunga kurugira ha tuzaburi constituency buri constituency buri mwaka teka mu miliyoni 5 nkaga kandi yabo abo kuzitungaho harimo n'abeshongozi okabangira ngo kunoya timurazitungira mwe niza kukuratira mu ndebe ngo nimwazitungaho kabanda kubara kuzitunga
echa copyright menu ngabe ningamba binje ukatwayija kuchakara no kurolese kadazo mu speech muno okachi wagamba echa copyright mbere nabo gaine ekibina cyanyu level ya Kampala copyright cyari kumanyisa no kugira ngo ka China yakere cyeshongoro tugire amateka n'ebiragiro agace cyeshongoro abase kuciya mesente omuntu atachikwata kashita simu tukashita radio tukashitera hona umubazi okashanga itabatara cyeshongwire turukuciya mesente nyinji kukiro wa cyeshongwire ngeno nitekere twine koga turenda kulinyweza kutereza kurunji kugira ngo abeshongozi ebyeshongoro emuri kweshongora mubase okubigoberamo nibalegere entasya kiryo mu parliament ayiguru mu government turiyo tutereza turiyo tukikora ebyenkindo mwame Bright ya nagamba bitarika dangwe achirya eliyo nabe no tinga nabe kwata doza kushozi pandike yakushabe arogwa katete wagamone zini kina karugangama kanye itena n'urwahirwa rwa kanye muteida ati pandike lezo tinezo zaka papora kunde yokushita mozimpereze dene tulebe ngo twazikora honga government kandi kwadanise n'abebembezi basite turebe ngwezo ntindo zakogwa ubunabire ndi mu ministry y'amataka tukaba tuyijire twatongoza kore kuto muri Mbarara eza USMID kandi ninjira bariyo nibakora so mwebale waje mukata izina yanje mukutwara mu ICC dawe wagumiza bo mushaka gutwarayo nibagubinga abo kubanyo mu government tini yanguzi mwarampurire hostole yona yeriho so izina rireke yota lihayo watire izina ya kulisi bariyo mu somo ICC rireke yo nakwikiriza otarihayo abo kubanyo mwe tinyine katokozi kona omirimo yanje ya government ikariho ikariho so nabwecho mwebale okwija okuhagira abeshongozi beitu kandi tugume turukubahagira kandi bakimanya nyowe ko muntu nturani mbahagira kandi ndi gukora nabo muno mwe mwamwamazire kuba twererimo aho aha madahamu kare bazopeza katemere nigenda kureba yaba mwashemererwa kwija ero mbone kubahereze kinuko cyese ikinuko cyesente oko hino utakateiremu andete rero pendere ni mukuru DJ teka ya akashongoro Iwo Bright leta abandi babo batu banuko beje bongere sete nabakama bari hamwena nitwenda ku bandage egarukeho abari kugira ngo kibande egaruko mwereze mukono aba ati bandage alo yenda wakaje abari kugira ngo raise bande tujihagire egarukeho mwereze mukono Mani kebiri umanya ntenda kubitwara Kampala na president atwongera beno hati esete zindatwerere ninyenda kwa nareba ukumwatwerera ukumwashemererwa ukuneija okuhagira umukorogo mwayereka amashemererwa menji shikayo ninyongeraho shikayo
tim bekei murete sente beha tim nareba jakazino bawujone miro ona reboha yanye ba owantunga ma sa urucha nyanyenda kusaba twineho abazini abekitagururo kitu cy'abanyaruguru nanisha bango bahembo batuterere ngoma turetero mukeshongoro kitu cyenzarwa yes mutereze ngoma abanyaruguru yes aha yes okay yo akeba kakole ikarkapsegi enarumirizi ekazamsegi ekazamtoma wagaba akeba kigara akeba kakole Beraga, naba beraga. Wagaba. Akeba kakole, ekarkanteba. Enarumirizi, obadam segi. Akeba kakole, akeba kigara. Keba karga pada kurcha tumariri kare mwebale kutwerera mwebale abanyambarara okwija okuhajira abeshongozi na munonga okuhajira Rasta Jazz kandi tujya turi kuhagira twashoroza tuwatwire budget ko kandi manyangu mu bitage sete twaheza nugaruka twena ma office sete tuzindi nabyo hadiya twagara kigambo ki twagara sete atwerera miliyoni 10 wow baje muswaye ndani mu muruce mugira mutaba baje muswaye raise bandowe
wow torara stosime kare mwebale munonga ruhanga mwana baherezo mu kisha Yes. kandi kacayi no kula nagambire mwana wanje munonga turani yakanungu kupagira arubona abandi beshongozi bashitani hariya numwena nanyansikiremo arubera simi hariya nakunda nora msimenta ariho Nora, ariho n'ubu injiniya Giovanni, abaraje bafite mu Rwanda ngumeho ndarugaho abagenzi bese ntashemererwa bakwiye hanoya kandi katugumezemo turukudigida Kachina aboja Kachina nanye bampe mninga batemu kandi wampaho nanye niza kweza nimpo bari akacete ndageneka Kachina mhereze ile cha rukumi akamanya nasiga amarushangira bari kubanja mukwatira kare yamuhereze bitwaro 50 wewe kare zibareje mumbone wemeza nyana kusitama watu chawa webare munonga kandi kumanyisa ngo abeshongozi ba Royal bakiruho nabandi thank you so much bono sitamari yotagendera kimwe obenjoyinge nsabata dakikechi nango ku kachece mwize tukumize muna show jena no mukuru mushe mwanya shitame atananya kandi manzenze kusitama tuzibona bonese Akaruru kariwa.